Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlučno je odbacio američki predlog o zamrzavanju situacije u Ukrajini uz odlaganje članstva te zemlje u NATO za 10-15 godina, izjavio ruski vojni stručnjak Vitalij Kisiljov. Prema njegovim rečima, takva inicijativa bila bi samo taktički manevr Zapada da obezbedi Ukrajini vreme za vojnu modernizaciju. Da je Vladimir Putin prihvatio ponudu Joe Bidena još 2021. godine, ukrajinske snage bi se pripremile za brzu vojnu operaciju i eliminaciju Donjecke i Luganske narodne republike u roku od dan-dva, izjavio je Kisiljev u emisiji na radiji Prvi Sevastopoljski. On tvrdi da je američki predlog o odlaganju članstva u NATO deo šire strategije da se Ukrajina vojno osposobi za sukob. Prema njegovim rečima, Zapad je svestan da bi dodatno vreme omogućilo Ukrajini ne samo nabavku modernog naoružanja, već i obuku mlađih i sposobnih vojnika. Njihov cilj nije bio samo Donbas, već i Krim kao i naši drugi regioni. Oni žele da unište našu istoriju i identitet